kanina. Ako ba ang kasi tamo. So then what is your favorite food? Ah, I heard about some Korean. Is that the best? no. No? I don't actually have a favorite food. Oh, your father said that's one of your favorite daw kana magluto-luto sa Korean. Isa pa na samgyupsal. Ubos sa mong gipuy-an din. Na. Nya open sila until 3 in the morning. Sige, tamig tanaw. Three? No. Well, I thought it was open to 3. It's open 24/7. really? Wow. Ate ako. Ay, lagam ni Nya halos na ng tao. Maglinya sila ba? Nya kami itong Martin, wa pa mi kaswag yung nana. Ate karon. Busog ka pero maybe later on ba. Sige mig tinuk muray. Try ta nya ina daw di ta kabaw unsaon. Kaya butang balik. Nya unsa man nga daghan man ang mga ana-ana. Tos. O unsa walay Like rules. Kaon lang ka. Mo taga-agi lagi. Mura na ko kag sugbag kuan barbecue. Pero wala ikaw, wala Taga-agi lagi mo mi kabaw ba unsaon tanaw mis mga to tayo sa rin. Oh, You know every time Pwede you lang pass kamangin. by. Ay ma'am, pwede wala isa di siyang kanya baboy na ba? Kaya nakabutang man mura siya ka ng eat all you can niya. Mura 499, 399 unya mo na daghan kay ikuan niya. Karaan sila dito. 6.99. 699. Ugma. Ugma. Ugma? La, Ugma gabi ba? So, hindi. Ha? YouTube. Ugma ko kasi ugma. Din said. Wala ko kasi. I can go with you guys. Ito siya ba? Rin? I can go with you guys. I can teach you. Oh, wow. Yeah, how Eh, to lamig. do it. Nakalag din sila. Okay, like a student job. He will teach us how. So it's like a student job. If you ever use in then Samgyup, so solid. The money you pay because you can eat a lot. You can eat 7 servings. Oh, Abot ganin naglapo. Ha? order ko no. Kuan, PTB. Ay katong kuan. Ay talisay ba? Dugay gud tayo dito gud. Bigag oh. But really, there's no invite. It's just a talk. Di ka ding limit. Oda. Kakinsi na yung serving. Puno, pwede na ka.